long deh kasusi ha kakta ha yang akan ke Kmie namar ba mas nangi ki kham ka giat ki bo bat polis kan thai ni dei tang ki Kmie ki pang Namar baki kwa baki bos ka MTC Meghalaya Transport Corporation Kynhun Xiao wat on school ki khun mantakas ngi ki Kmie ki pa yung khana school wa pa school ha Kendriya Vidyalaya ya tur Brum sha Secretariat ban kendu ya menteri ban panjing shai shai sa Secretary ki bos MTC ki bra pha ban Iaid bat kit khana school ki la ja ki bos ka MTC ga julai Xiao wat on school ha ka thai nyomel happy bali bat halait ko ki Kmie ki pa jong kini ki khana ga ong baka soka ka kula ban pha Secretary ki bos thmai nei hadin baka la sedang ka school ro kim simla pha bos satia bat haba persyang ban wat jing tip ke MTC ka aidau ba bom don driver ka jing thurung Secretariat yogi ka kut no hakmat ka khodop nama bom sya rung wat lab tha bakin rung tangkat to kan ningut ban kendu yo menteri ka transport oba snyo balang dhal ndai ki kham yo ban kendu ya u nama bawa hab ban lait no sya jirang jo kabinet kumta ke hab ban kendu ba ke nongbri MCS badai director ka MTC sange am ila solusi hi nama nakaliang jong i managing director hi laong bai tai ni bangin let ki persang ya kran sa step tingila so na du pasdang hi nila refuse ka stem na marba ki babon baduk basuk kimla ban afford ka stem martang sudan kon arngot laingot ka matang ka bai school bas kala po si sak blong mena ka silak ti nalo ka tawadan badan maroy ki babon hi pila i la i lupa bagi babon hi ki Kmie ki di single parents te ki khasi jong ile khamtam te ki babon ki baut banam hiru te kimla ban afford jaga jingram jaga bus stem na marba ya ka stem even though ki ong bapanyat da MTC Henry kila Aisha ka society borok ngitip lu kata ka society ka klasim ka alam ka private te private ba government man ya ban penyanujo te kala pher hiru an ngisukwa bre thu kendiat nang tai na maulai kala long tumba 10 kilometer ai shadu sha po opersilong ti nang tai ki chim po khat ars pa khat lai spa shi banai kat ba ka stem bus ka sim khat pras pa ti ka jing ya pher kala ya pher buon maha kina kata kadal ngila refuse lupa banginem tre balik ka bus ka stem bus na mat babon ki baduk kata ka de jing ya pher kina kata kadal nang ni ki Kmie ki paru gidan ki bapa school hapo TV opersilong ki bapa school chapo TV happy bali bat ki bapa school hapo TV like goru te kini kidang de ki bakhandian nama kishu asmo kendet na marbangi yawan sani otherwise na dai bela pang don prang khat late kamot ngide ngila so thu ba nama bidang bon ki baduk bidang don kami ki jirat government. thank you Ini kejingan jongi mentang segi sha mission Secretariat namar kidang ya buon hidu te buon kidang ya asmo kendet menang step namar ni kemuat appointment show namar ngila persang menwat appointment na chairman di kamlong show kan wong ni kami appointment show ngalabai ila tu padan mi lang pon teknik kami os ni wana kawan no nama pengisu tu ba ajendar begini tri lang mi lang sa khmat borok jong ini ki kevi Tylli dia tak kawai ru so kan ai kajing sosi ko ngai kita ki parents ki panga khamla bangan sim mene ni penyat ko kali panai ko school dan ki bai ai dom yang dai ngam su kali ngin kit ai kin su yang lekin su in ma su school bus ber ai dan ki bala sosi ko ngam su kali dengan ibu lang sa school ngapai jadi kilong ni ka kapang ka dono kiwan sa school menta kiwan ki phone yang ki ong na shine la yo bas ini sa school ngam tip su ka bala shine te akapat ya ka sarkar pakan sam lang nam ta jumi akapat ikini par kini tri lang ni baro kini sok kini lang te tangoi ke kelima namar kumbat la batay jing duna kadai bek namar ba kila David different center la ka jong tingim yo kontak number nalan ba kani kidai bitang ki group mengi kendu halinti singkin ngi kendu nam lagi khon kiti namar ngimdan ke body ngimdan kumbo wadan ki organization bala register bala don ne kum ki association ngidai be ki Kmie ki pa ki ba shemi bet nagam ta ki khon ki shuwan la kawan be kum ni na kata kada ngimdan ong banong nong mi khmat nong yalam kumolong ki association tikani ke group kadai be ke ba mi be nagam ta ki khon ndai ba perkhat nagam ta yadi ki perkhat untuk ki khon be hiru namar na kata ngishu betip la nang yawan di nganong pi kandala ikum nile kamot barok kin sawan lo di kidang ya bon bahagi pa school hang tai ye ki khon sheki KB school dina kata kin sedang ya bon hi banang wan kila MTC
देन हम लोग इनसे मिलने के बाद उन लोगों ने बताया है कि कल उनका बोर्ड का मीटिंग होगा और उसमें उन्होंने डिसीजन लिया है कि शायद से हम लोग के लिए मंडे से बस सर्विस शुरू कर सकते हैं। अब कल हम लोग को उन्होंने कुछ 5 लोगों को अगेन पाँच पेरेंट्स को उन्होंने अपने पास मिलने के लिए बुलाया है शाम के 3 बजे। तो हम लोग कल सर से मिलने के लिए शाम को 3 बजे जाएंगे एंड होप सो एवरीथिंग विल बी फाइन एंड विल गेट द बस सर्विस अगेन वी स्टार्ट फ्रॉम द मंडे as assured by the sir, chairman sir also. Let's see and hope for the best for tomorrow and after the board meeting and by evening we can get the final decision like we are getting the bus for our kids, for all the KVs.